Ubak don ko par Roy Lengdok ubalong ukotong jaga sang UDP na po soyong constituency ulakla no mataga janmiet. Ki doktor na po Bethany Hospital ki atu bau ba don ulakla no mataga janmiet hadi banawara man sumari u hakatai ke hospital. Taman kedohang ni bau ba don ko par ularung syaka sang UDP na kasang kongres hakan kasnam ka beradab bat ke UDP kala jadi u banok mukotong banyak kon jaga MLA election mantag kasnam arjar arfulai. Ubadon ko paro long we niki MLA ke bla rimha jong ka jella haka bawla job ya ka MLA ka benukong e akasnam saya kena spa propa na ka sek HSPDP ba khadi kene par ula penyeso no LD ba ka sek kongres abawla don na ka sek kongres ula long menteri la bun snam haka sarkar ba ula bat ru bonteli ki trat rekam kom ka home nanta ka peduli bat ki wide ki trat rekam ke baton kam raya ka snam araja khat pra ula cha pelim no ha ukotong ja ka sek HSPDP uba samnen malingyang Mtang ba ulalong UMLA ba minister ba dor ulalong ru UMDC ba du jong ka Khasils Autonomous District Council. Kini gedi ke jingkren ka ba khadu akapor ba uba HDR luan tap kateng pa DC office Shillong hasya ba un mi Ramadan ba le alap election chakipat ba. Ta kini ke jingkla no jo we ni ki kertong ya ka election po sayong laban pasange no namar ba ka UDP kan syamshita manwa kertong hapo ini por e balengkot. Bangayui ba gajingi jong upai ba kalawan pai biang mentah ba pinsai haka arterik ya ke result ke bagi kimat ba khmat juga kalong ba ngan hapan serdap ngan hapan repair ya ke jingjot jong konsorsi kaba kabala pay kabla jot mentah perosan senam